Breaking Osijek! Počeo kako? Ajde. Počeo? Da. Upravo idemo na karting. Dobro večer. Dobro večer. Da. Vozat će se Oton Kovačević i Marko Gusak. I eto. Znači ja ulazim tu na ovaj geometrijski. I on je... Događa se kemija se događa. Strca bo... Ajde, rimare. Ne stavi, upali onu. 3, 4, zajedno. Nema kemije. Boga! Imate onaj žvaka od 50 litra? Može, ne? Može onda 1000. Koga si klikao? Može 250 klikao. Koje srce želiš, sad reći? Ne ovdje, 250. Onda ništa. Idemo dalje. Još 4 minute i 30 sekundi. Njima se zatvara. Nema. Halo, dečki, pa ne morate svi ući unutra. Mi smo ekipa Big Dana. Scenaristi. A Sky. Evo je boce. Imamo još 3 minute. Da, to je da. Znaš kako se zove snima porno film? Zašto smiješ? Niču Se ljudi. Ajmo ovako, ja ću reći, znaš kako se zove konjačnik koji snima porno filmove, da kažeš, Ajde. A nemoj reći, kad ja kažem će ti ne mogu izgovoriti. Može. Znaš kako se zove konjačnik koji snima porno filmove? Reci!